Kembali sama wanita masa. Sairyang balam jo barabah balam lalu barabah mandi tabang mambu buang tarautan. Iyalah. Sairyang salam saratul sambah salam lalu sambah kembali sambah pada Insyaallah masa. Di bala-bala sariak mati dia biak pemungkang balam tabang mambu buang kau dulu. Iyalah. Jangan ada sultan nabayak bunyi dia bu Allah walam antah di mak pun. Iyalah. Ku ado yang gendang cuci panju suak dalam kaunya tidak pada buah persambahan minang tadi tidak tetong siuk buah tidak tersusun kapaparan nan tinggal lagi maaf kita Sama-sama basa. sebelum kata baca persambahan minang kembali nama undang mengatakan Mau undang ya basa. badar yang bunyi buah pimpiang badar yang tidak jalan latuo mangku dia nyuk orang pasati Iyalah. saat yang bertukar jalan saya bertukar sabui sesurau antah kabelin guru itulah kami sadurun sana datang minta sifat lah dulu Sampai basa. Allah minang Kita bilang dalam persambahan basa tadi, sabalun kata bajawab persambahan yang mau berkembalian dan mau undang basa mengatakan. mau undang minang Badarang menyibuah pimpiang badarang di kidah jalan laku mangkuda dia nyina orang pasal itu. yo lah Seiring bertukar jalan, seiyu bertukar sabui ke surau antara kembali guru. Itulah di sadau senak datang minta supaya kami dan pangkat lebih dulu kami itu mana masa? bana minang Itu di kami sadau sepengkok sepakalan dan undang mengatakan masa. mau undang minang Anjing lalu muik barang karangkai ngoknya ke batuju dituntut bana ilmu berbagai asal itu. Insyaallah boleh hanya masa. lima kebelah minang kembali sama Menintah masa. lapatang hari di bagage lalewat waktu diazan lali sawah di kekerasan dia teh mencari katu nyu pakai menghilang katu paramuan lah dapet katu so pakai di kami sadau sana datang ambo menyawai katu memberikan persambahan minang tadi Wanita. Allah sambah nan disambahkan sambah takzim takarim sambah karyatan duya illa wajahul kakari Iyalah. menyambahkan sambah lasayu nang kadang basa batuah angku bana nanti Mana masa? saparati matahari jolong tabi elang bumilang cahayunyu dari timur tarik ke barat tarik ke selatan tarik kau tahu Iyalah. dua tiga panjuru bumi ampe ini panjuru langit dua langgam dua batu kedudukan dete mengkutu di bawah kita mentakan Mana masa? artinya rajo sedolai bahasa sandiko bukan tu sayo cadiak pandai arif budiman bijaksana mani mulut pantat Iyalah. Allah dua katu karena Allah katu so pakai iyo dek minan tapi buah persambahan minan mengarang mantah sampai bagaimana Mana masa? adapun nama jadi buah persambahan diawali nanggara daripada Allah nan wali daripada Nabi Iyalah. mana ngara daripada Allah nan wali daripada Nabi arak dijadiah nana lapih paluah didado nana surit rokok sabatang Allah disok kecik dua pun Allah pulau Iyalah. arak lapih kira-kira tunggu arak lapih sadun sana datang kira-kira tunggu sadu sapun sepekok sebekalan nama undang mengetok Mau undang ya masa? kurai taji pakan sinayan di suat hari kesalasa capek kaki baringan tangan mangku sugiro di nampangka Iyalah. sugiro di nampangka manggatia sirih di gagangnya kumpul pinang di tampuknya lalu dikarang ke cara Mana masa? cara no balingka jualan pinang balambok jualan lama batadah di pingan sabun mangkunya undang mengetok Mau undang ya masa? badar yang bunyi bungka jalo kanlah anak bada balang badan tiang bunyi cara no tandonyo sirih nang Iyalah. cara no di tepi dianta ke tengah diikukan ke hadapan angku minyak mama imam ketik guru-guru sadun sana datang nama undang Mau mengatakan undang ya masa? iya kan sawah dia lain mudiakan sawah terku menempuh pematang panjang di balik pancah nama bayu Iyalah. kok banyak bana sirih di balai marabak pinang di bangkanyo sulit nampangka di batenggang masa do iku ada dalam sana Mana masa? tanam siriah tanam lapinang tanam karakok di halaman cabiak siriah gatuk lapinang giliangkan rokok pemenang tangan Iyalah. kandak dibari pinta palakuan sekian kato di banan sambah di punan sambah ke bakiang bukan itu bana benar Mana masa? ku itu kami sadun senak datang kandak biasa dibari pinta biasa palakuan Iyalah. tapi sebelum kandak dibari pinta di palakuan lain takana jati takilan lima tu takana jati nama nyabut takilan lima tu nak mandi lain ka boleh katur sabut benar ke tangan benar Sampai masa? Allah benar Kita bilang dalam persambahan bahasa tadi, kandak biasa dibari pinta biasa di pelakuan. yo lah Tapi sebelum kandak dibari pinta di pelakuan, lain takkan ada ti tekilan di matu, takkan ada ti namanya buik tekilan di matu nama dia. Lain ka boleh katur sabui benar ke tangan kami tu mana masa? bana benar Itu di kami sadau sepuluh bekok sepakalan. Asal jalan lurus ke batang kuah ketua bana ke bahasa buik. InsyaAllah boleh hanya masa. lima kebelah menang kembali sama Wanita masa. Alan takana jati takilan lima tu kato na disabui bana ke tangan rajo bajalan bana re pemulu bajalan 100 tungke benar Sampai masa. Allah Kita benar bilang dalam persambahan bahasa tadi,
Rajo berjalan menaraya penghulu berjalan satu tungkit kami itu mana basa? Bana Kau menan. itu di kami sado sepuh bakok sepangkalan. Itulah menteri nabi biasa basa. Rajo tu iyo berjalan menaraya penghulu tu iyo berjalan satu tungkit. Bantah pada kena kami basa. Sampai menan. Allah basa. Tak bilang dalam buah persamaan menan tadi, itulah manusia Nabi Yesus. Rajo tu iyo berjalan bana rek, penghulu tu iyo berjalan satu tungkit, mat tentang pada kena nampak. Kami itu bana menan. Mana basa? Ku itu kami sadur sana datang. Rajo tu alun berjalan bana rek, penghulu tu alun berjalan satu tungkit menan. Sampai basa. Allah menan. Kita bilang dalam persambahan basa tadi. Rajo tu alun berjalan menaraya penghulu tu alun berjalan tungkit. Kami itu mana basa? Bana Kau menan. itu di kami sado sepuh bakok sepangkalan. Kalau rajo tu Allah berjalan menaraya penghulu tu Allah berjalan satu tungkit. Bantah pada kena kami basa. Sampai menan. Allah basa. Kita bilang dalam buah persamaan menan tadi, kalau rajo Allah berjalan bana rek, penghulu Allah berjalan satu tungkit, nak kena nampak. Kami itu bana menan. Mana basa? Ko itu kami sadur sana datang. Kalau rajo Allah berjalan bana rek, penghulu berjalan Allah seratus tukik. Di sinan kada dibari pinta palakuan menan. Sampai basa. Allah Kita menan. bilang dalam persambahan basa tadi. Kalau rajo tu Allah berjalan menaraya penghulu tu Allah berjalan satu tungkit. Di sinan kena dibari pinta di palakuan kami tu mana basa? Bana Kau menan. itu di kami sadau sepuh bakok sepangkalan. Tapan tiang kami butian terserak kami pilih tinggal kami japui lagi ke boleh basa. Sampai menan. Allah basa. Kita bilang dalam buah persamaan menan tadi, tapantian di butia terserak dipilih tinggal di japui lagi ka boleh. Kami itu bana menan. Mana basa? Ko itu kami sadur sana datang. Asal kita pantian ka di butia terserak li ka dipilih tinggal li ka di japui. Insyaallah boleh menan. Boleh boleh basa basa. Bakaran kira entah. Insyaallah. Serta basa Lai kembali sama. manita lah menan. Tapantiang lah kami butir terserak lah kami pilih tinggal lah kami japui. Arok kabalabo cemeh kabarugi bantah pada kanda kami basa. Sampai menan. Allah basa. Tak bilang dalam buah persamaan menan tadi, tapat yang lah dibutiar tersirak lah dipilih tinggal lah japui. Arok kabalabu camih kaburgi bat tentang pada kena nampak. Kami itu bana menan. Mana basa? Ku itu kami sadur sana datang. Kalau lah data berantai papan lah tarikh barinan camin di sinan kada dibari pinta palakuan menan. Sampai basa. Allah Kita menan. bilang dalam persambahan basa tadi, kalau lah data berantai papan lah tarikh benan jamin. Di sinan kena dibari pinta di palakuan kami tu mana basa? Bana Kau menan. itu di kami sadau sepuh bakok sepangkalan. Datanya Allah berantai papan, tarinya Allah benan jamin. Laba suluh yang matahari laba galanggang matara banyak. Bantah pada kanda kami basa. Sampai menan. Allah basa. Kita bilang dalam buah persamaan menan tadi, datanya lah berantai papan, taringnya lah barinan camin. Lapas dua di matahari lah bagalanggang maturang banyak. Barang tang pada kena nampak. Kami itu bana menan. Mana basa? Ko itu kami sadur sana datang. InsyaAllah kanda dibari pinta palakuan siriah dicabiak inang digatok dimakan lalu sama-sama. Tapi sakit nak keimbanannya menan masam-masam jurang menyambat. Sampai basa. Allah menan. Kandak lah raso kau bari pinta lah raso kau balakuan. Sidia lah kau baca biak pindah lah kau bagatok lah kau makan semasanya sudah mana di kami basa. Yo lah Tapi kita bilang dalam persamaan basa tadi, bersama-sama jangan menyambahan kami tu mana basa? bana Kau menan. itu di kami sadau sepuh bakok sepangkalan. Elok bunyi gedang bertingkah semani kato nyu pakai. Nyu pakai kami nang pangkal sama pihak mangajon itu dia nak basa. Sampai menan. Allah basa. Kita bilang dalam buah persambahan menan tadi, lo bunyi ganang bertingkah semanikat tu nyo pakai. Nyo pakai nang pangkal sakmu pihak mangarajon dulu ko dia kami tu bana menan. Mana basa? Ko itu kami sadur sana datang. Kalau lah samu nang pangkal nyo pakai, lah sanang bana di kami. Bakaran tiang nak basa. Satu sudahi.